Komentarišite sistem zatvorenih koverata koji je ova vlast uvela tako da puni svoje koverte, a narodu daje mrvice. Sve ste rekli u tome što ste definisali. Ivanović iz Podgorice kaže, šta mislite o položaju prosvetnih radnika u Crnoj Gori? A položaj prosvetnih radnika ne razlikuje se od položaja drugih radnika, znači to je apsolutna katastrofa, s tim što je prosveta posebna djelatnost koja u svim sredstvenim društvima mora biti posebno nagrađena ukoliko jedno društvo mora i želi da brine brigu o svojoj sadašnjosti i o budućnosti. Živko iz Podgorice kaže, pozdravlja voditelja i gosta, šta se desilo sa vašom pričom da je potrebno 2/3 glasova za redarsku, to je već bilo. Drugo njegovo pitanje, ima 3 ukupno. Kako ćete spriječiti referendum na sjeveru Crne Gore i možda u Boki za autonomiju, to jest za odvajanje iz Crne Gore? Ma te priče nemaju nikakvog utemeljenja i to su priče koje u propagandnom smislu treba da uplaše građane Crne Gore kako nikada ne bi stekli nezavisnost. I treće pitanje gospodina Živka je, kakav je vaš stav za o antisrpskoj kampanji od lidera SDP-a? Dakle, čitava ta linija koja svodi problem Crne Gore na to da li je neko Srbin ili neko Crnogorac, za nas liberale je apsolutno nedopustiva, prevaziđena i stvari se ne smiju posmatrati na taj način. Znači, sva ta linija koja ide na podjelu Crnogoraca i Srba od ovih vlasti ili ove opozicije namjerno je sprovedena da bi se Crna Gora podijeljena držala pod njihovim patronatom, pod njihovim monopolom i u permanentnom šahu i strahu od nekakvih sukoba koji bi trebali oni da usmjeravaju ili diktiraju, ne u smislu da bi oni proizvodili sukobe, nego strah od tih sukoba koji parališe biračko tijelo da uvijek glasa za ta dva monopola koja su danas prisutna u Crnoj Gori. Iz bara gledalac, nije jasno, uglavnom nije ni važno da li je gledalac ili je naša cijenjena gledateljka, kaže, iako smatram da je Jugoslavija najbolje rješenje, cijenim vašu politiku, ali mi objasnite jednu stvar. Vi kažete da je opredeljenje građana za Crne Gore za samostalnost 55:45. Istovremeno tvrdite, kao i mnogi, pa i ja, da DPS ima 15.000 fantom birača, samo što oni ovog puta pripadaju takozvanom crnogorskom bloku. Objasnite, ako bude pošten referendum pa se izbrišu ti fantom birači, a za Jugoslaviju glasa 15.000 birača Šešeljevih i ostalih, koji nisu ušli u parlament, kakav je onda odnos? Molim realan odgovor i kažete pošteno ovom narodu za koga je onda 55:45. I reći ću vam sljedeću stvar, kad se to tiče fantomskih birača. Fantomski birač ima i SMP i DPS. I ja ću podsjetiti poštovanu gledateljku da su gospodin Bulatović i gospodin Đukanović po tom pitanju imali apsolutno odvojene razgovore koji su definisali pitanje biračkih spiskova upravo uoči ovih izbora, će recimo nije bio pozvan da prisustvuje Liberalni savez Crne Gore. Ali se birački spiskovi uz dobru volju SMP-a, uz transparentnost koju smo mi pokazali prilikom izrade, dakle, predloga zakona ili na komisiji gdje je bila prisutna javnost i televizijske kamere, molim fino neka televizijske kamere budu prisutne danima, 15 dana pred licem javnosti, uz prigovore, optužbe i tako dalje, da se srede birački spiskovi će biti sređeni. Ali drugi su se opredijelili za bojkot procesa. Naš gledalac koji se potpisao kao staropodgoričanin pita, zamolio bih uvaženog gosta da još jednom prokomentariše neophodnost donošenja poštenog zakona o restituciji, jer ako je jedan Vaclav Havel iskoristio poziciju državnika i dekretom vratio bivšim vlasnicima na brutalan način otetu zemlju, zašto ne bi naš parlament i svi humani ljudi u njemu na ovom skupštinskom zasjedanju zauzeli stav da se i ovdašnjim vrati oteto zemljište koje je revolucionarnim zakonom poslije 1945. nepošteno oduzeto? Mi se zalažemo za to. To je program Liberalnog saveza od 1990. godine, od januara mjeseca. Gledalci iz Podgorice kaže, ukoliko bi vi i vaši istomišljenici uspjeli da osamostalite Crnu Goru, a nakon toga Crna Gora doživi sudbinu Makedonije, gdje bi onda bilo u tom slučaju vaše mjesto i gdje bi bilo vaše mjesto u tom slučaju i da li bi vi i vaši istomišljenici pozvali nas i našu djecu koju smo Jugoslaviju da ginemo za te ideje?
Čujte, to vam je sve jako dako i ta jako dako vam spada u red strašila prema Crnoj Gori. Dakle, molim vas, fino, Crna Gora je opstajala u mnogo težim uslovima. Mi ne pozivamo ni na handžar, ni na nož, ni na pušku, ni na oružje, nego pozivamo građane o tome da li žele da živi u Crnoj Gori koja bi mogla da se napravi jednom demokratskom i prosperitetnom državom, ili žele da ostanu u Saveznoj Republici Jugoslaviji sa Srbijom, koja sad u ovom trenutku dok ja i vi govorimo duguje preko 30 milijardi dolara direktnog duga, pa kad se iz toga izvede i još dugova, pa unutrašnja dugovanja i tako dalje. Znači, treba da ostanemo vezani za jedno apsolutno privredno tkivo kojemu će biti potrebne decenije da se obnovi. Mi, bez obzira na upropašćenost Crne Gore, zbog svih drugih okolnosti o kojima ne mogu sad da govoriti, smatramo da bi Crnoj Gori trebalo nekoliko godina da može da se postavi na noge kao neko elementarno demokratsko i prosperitetno društvo. Ko ne vidi da bi Crna Gora mogla da živi samostalno, ja ne znam onda što će moći. Željko Vujedinović iz Podgorice kaže, što mislite o etničko-etičkoj podjeli u Crnoj Gori, ukoliko bi to bila cijena za građanski mir, s obzirom da djecu u 4. razredu osnovne škole po mnogim programima iz istorije uče da su Srbi crtica Raška sa Nemanjićima okupirali Crnu Goru. To što se tiče te okupacije Crne Gore, odnosno Raške, to vam je potpuno istorijski fakat koji stoji. Mislim, to se ne može nazvati okupacijom u današnjem smislu riječi, to su bila srednjovekovna osvajanja koja su bila potpuno primjerena, isto kao što je recimo Bodin ili neko drugi primjerice prije toga fakta uzeo bio i dijelove Raške i pripojio ih, isto kao što je car Dušan uzeo dijelove Vizantije i pripojio ih i tako dalje. To ne treba praviti od toga nikakve bauke, ali što se tiče srednjih škola, odnosno osnovnih škola, bio sam zaprepašten činjenicom i u tom smislu smo postavili jedno pitanje, jer su djeca u osnovnim školama posredstvom Ministarstva prosvete dobili anketu koju su trebali da se izjašnjavaju u nacionalnom smislu. Dakle, to je katastrofa. Srpkinja iz Herceg Novog kaže, Srpkinja sam iz Srbije. Željela sam jedinstvenu Jugoslaviju, a noćas sam shvatila da je ovo početak kraja. Nisam liberal, bliska mi je Narodna stranka, nisam razočarana saznanjem da je kraj blizu, neka narod kaže posljednju riječ. Neizvjesnost je gora od bilo koje istine. Pozdrav čovjeku koji je odavno shvatio da ljubav koja umire ne treba davati spoja za spasavanje. Da ljubavi koja umire. Bolje je utopiti je, jer je pojas samo produžava agoniju, zar ne, gospodine Perović? Nije to umiranje ljubavi. Dakle, odnosi između Crne Gore i Srbije će postojati, s tim što se mora razumjeti. Evo, ako to bude krenulo u tom smjeru, nadam se da ćemo biti u prilici da ponovo neđe razgovaramo, ako budemo živi i zdravi i tako dalje. Uvjeravam vas da će odnosi između Crne Gore i Srbije u uslovima njihove državne nezavisnosti i pune međusobne saradnje i oplemenjivanja svih veza koje postoje između Crne Gore i Srbije biti multiplicirano kvalitetnije nego što je. Na što ovo danas liči? Što je ovo danas? I na što su došli ti odnosi nakon rušenja one velike Jugoslavije? Pa moramo razumjeti. Te prema tome Crna Gora neće pobjeći niđe, Srbija neće pobjeći niđe, niti muke Crne Gore, niti muke Srbije. Te prema tome mi ćemo i dalje nastaviti zajednički da ih rešavamo, s tim što ćemo imati definisane mehanizme i pravila za njihovo rešavanje. Dakle, neće nam zavisiti sudbina od toga što je rekao Merko ili Janko gore, što ja znam, u Beogradu i tako dalje, ili neki Sveta, što je rekao tu, ne znam, u Podgorici, nego će se rešavati stvari u parlamentima na onaj način kako to treba da se rešava kod civilizovanih društava i u civilizovanih zemljama. Zoran sa Cetinja vas pita